So madoda kwakusho inkuzi balanga unodangalazana oyinuka amakhwapha umhlokomozi oyipikile ishayelwe kabuzatsheka jotha athi ngisoguqa yakubeni ngikubingelele nginamukele babukeli kumakhaya kwindawo ngendawo lapho nibukele khona madoda iGuduza TV sisohlelweni-ke oluhle nolumnandi kakhulu lapho sithi khona influencers spotlight okubingelelayo kwaGuduza sitimela samalahle madoda umzukulu kamaqela ngeqi umzukulu kasevashwele umshini ogayimali kabhodla kuthiwa amatholo ngamakuthiwa imanzi ukuthi icingo ophuza kwezinto izizwe mayiphuza kweyimfushane ophuza nodaka umanyaweni kazwelonke umtshalo ongenamonto inkunzi emnyama iyazona iyithole ngiyayibamba ngeke phela ngisabisi ngiyayibonga bengizithi nje halamsi angihambi ngedwake namhlanje ngani zakwethu ngihamba nogazi lami la ngeke ngimchaza uzoyichaza yena madoda sanibona bafowethu niyaphila la nikhona endawo zonke la nibingelela madoda isigebengu esimehla bovu sagqekeza amatshitshi namadongosi ngale kwentaba kodwa sihlangana yindele bathi uthinta kwezikhona ezingekho ziyobaleka ziyosala nezinqa zazo la ziyofika khona madoda inkosi ebovu yazona izithole khona la madoda phasi leke lakithi ematatele kwamakhoba ngaphezondari inkosi engiphethe udlamini suka madoda umuntu nento yakhe akayizayisheshise sekufikile umfokajama Mfowethu inkulu indaba siku-influencers spotlight la uhlelo olukhulu kakhulu namhlanje-ke sizokhuluma namhlanje njengoba ngiphethe umnewethu nje kahle akasona isivakashi la ngani zakwethu sisebenza sonke sisonke kulolu hlelo sisonke la kule ndawo so namhlanje sithi asikuveze ukuthi njengoba siku-influencers spotlight kubaluleke kakhulu mfowethu ukuthi sithi noma sizoba nazo ezinye inhlelo nezinye inkulumo nezinye ivakashi kodwa ake singene kuma influencers uyabona nje mntwana ngiyafisa lento siyi-understand ngelithi uyazi ukuthi labantu as much as sithi ke kuyabizwana kuhlanganwe ngalendlela ekuhlanganwa ngayo kodwa kuwumsebenzi we-influencer uyabona uma umuntu noma ngasakhuluma nge-influencer kufanele ukwazi ukugcina isithunzi sakho kufanele ukwazi ukuzigcina uyigugu kubantu noma ngathiwa okay leyo nto izokukhuphula noma izokwenza ubonakale sowusoduze kobani kodwa ukubheka ukuthi in a long run izokubekaphi ngoba bakusenga into abakusenga yona njengoba usasengeka nje and bazothi mase beyisengile kahle kumele eceleni ngithi so kunezindaba nawe uzolokuthi wenza njani kathi ibe ikhona lento ukuthi isekhona namanje futhi kuyathenda kakhulu kule minyaka emibili emithathu edlule le ukuthi kwenza umcimbi ube muhle emehlweni abantu kube nama-influencers yonke into ke iqiniso limile ukuthi ekuthenini abantu besifazane uma beyenza into bayayenzisisa yingakho kwezinye izinto ezifune ube umuntu ofikayo ebantwini engazi ukuthi into zakho ungafranta ngabo kakhulu yebo iyaba khona into ekuthiwa hayi intombi zezigwili thizeni iyasiveza ke manje lesithombe sokuthi shuthi ingayenza manje sense yokuthi the reason why abantu abahlela lemicimbi benga-involve isekli yabo is because kuyazi ukuthi laphana ziyodudulana njengobusho ukuthi kuyakwenzeke kuchaya koma-11 kuthiwe igaladini izophuma ngo12:30 or ngobani isikhathi zayiswa bonke labantu laba engikhuluma ngabo abama-influencer asikusho ukuthi yinto esithi bayaye bathi siyafisa ukuthi engasike kungaba khona lento ethi akuvele ukuthi impilo ephilwa mase kwenziwa zonke lezi zinto impilo enganabungozi kanganani ukuthi kufanele umone umkamtshali mangabe umtshali organize event kumgido ongaka kuba isikhathi esiningi umfundisi mayike wabeka ebandleni uma mfundisi ukhona uyazi ukuthi uma mfundisi udila naleli bandla elingane naye elingaphesheya kwemfundisi yake yakhala inyoni emhlophe yathi hey bomfundisi unokuthandazela umngane engatethi
Ngisho ukuthi kufanele kube nendlela yokuhlukaniswa. Yebo. Omnye nomnye azazi ukuthi ukomphula yini. Angeke ufice emakhaya umuzi wakhiwe ufice kwabantu besifazana abatshela abafana ukuthi hey nina fanele niphile kanje kuba amadoda atshela abantu kuba nendlela ukuthi omnye nomnye role yayazi umfana masebhedwa umama wakho uya kubaba athi yambona ngazi ukuthi usekhulile engathi usenento usenento ukuthi kufanele manje umeluse ukuthi umgade akabhekisise emayinyathela manje ngoba sekungenzeka noma yini kodwa manje ke ifike mina ingilahle makufikwa lapho ukuthi lesikhala man asivaleki kahle hle asivaleki ngoba mayingenabo ubungozi ngempela mayingenabo ubungozi uyazi ukumbono maya amathuba uma ukumbona intombazana yakini ukuthi yazi unayo lento engithi mangimbuka mina ukuthi angayenza lento yalento yale angayenza lento ayiyo ibe influence abanye abantu ibe noshukele kodwa manje usanele lento yokuzibuza ukuthi ibe ngimkhuthaze ukuthi ayenze lento or kwaphela mangimkhuthaza ngimphosa esithebeni ngimphosa esithebeni mhlambe ngimphosa esithebeni nje engazi ukuthi kwamina ngiyaya esithebeni kuzoba nzima futhi yabona hey kuyahlupha ukuba umuntu wesilisa uyaskena kakhulu ukubone ngisho nikhula nje nihlele ekhaya ukube nalento ukuthi hey awubona lo kulamayo mawuthula ngentombazana uyambona ukuthi hey uyakhulu udadewethu manje andimuhle ube nalento ukuthi ngiyafisa ukukubamba kokubili ngibe ubhuti ngathi ukuthi ngaphinde ngibe ubaba wakhe ngokumqapha hayi ukuthi ngesimo esithi ngoba unalento ngazi phambili ngiyayazi leya team ukuthi idlala kanjani ufuna kuhla bemuhle futhi acace nje kodwa lobo buhle futhi buzomenza zithi impisi manje nje ungafica ukuthi nodadewenu mhlawumbe osahamba umhlanga ozithandayo futhi lezi zinto zesintu kuthiwa bontombi madoda masatona onayo nawo social media ungathola ukuthi awuyona ifriend yakhe because unalento ethi ama-comment angifuni nokubheka manje ifike ikushaya lapho kwemntanami ingakho ngithi lento yokusebenzisa i-social media yama-influencer noku-influencer ngaleyo nto yenzayo emphakathini. Wena mntanami njengasiyixoxa lento nginayo into ethi siyadinga ukuchazelwa ngamanye izinto ezenziwayo eziyimisebenzi nemicimbi i-planning yayo nayo yonke into ngoba ngempela eqinisweni akekho umuntu ongawugadile umzila wakhe ukuthi ungaphazamiseki igcina ikhombana kanjena isithukana nangeyinhlamba la ku social media kangaka nje sekona ijongo elivungula ngomcinga le emakhaya elibonayo lengozi ukuthi wena lo ngoba eseyi-influencer kanjena esebizwa kangaka kule micimbi yamakushonilanga engathi umzila wami uyadliwa umzila wami usahamba nabanye abantu igcine sekungazi ukuthi manje awusamjabuleli lo muntu onikwa leli thuba ngoba ubungozi nobuhle nobubi bayo lento ayenzayo usunalento ukuthi hey ngendlela esekwenze ngakhona ngoba nalento angiyazi isimo sayo ukuthi amanjani iyadinga lento mntanami ukuthi ulwazi lwezinto ezenziwayo in public nobuhle buvezwe bube open kungabi into esilokhu sibuzana sifunisela ukuthi hey uyabona ubani ngeke manje singaqageli usiyasolwa nesikhulu thizeni hey ubani loku usowuyihogele emoyeni manje la kubo social media kanjalo mntanami uyayibona ngoba nazi izikhulu kuthiwa impela zidla imbewu
zidla imbewu asazi uhlala ngani. Zidla imbewu ziqale phezulu izila phansi zobheka zikala. Zigawula la. Zidla imbewu. Zake zakhala impisi usalapho mntana zake zakhala impisi zikhala kumaqhawe la khona umculo. La ayinkosi zomaskandi. Zithi ayigeke emaqhawe. Hey ingathi nina libuyeni lizozingela khona la nathi izobuyeni lehle la sinibeke khona nifuna ukuzozingela nathi la sikhona. Hey bakhona enabo lapho osisi kanti wena nifuna ukwehla yani kulapha niyaphila kanti senithatha iadvantage ukuthi asikho manje thina lapha. Ngibhekile siyanazi mfethu usaqhubeka kahle kanje uhlelo sikuGuduza TV ohlelweni la sithi khona influencers spotlight ungakhohlwa ke lapho ucofoza usubscribe ngani zakwethu ngoba ke kusekuningi nje soloku siza nako sisazowaphatha ama influencers ngobunjalo bawo nobungako bawo esicelayo nje ukuthi ngani zakwethu nazo ukuthi ikhaya leni leli ikhaya lethu leli ngaphandle kwenu asilutho ngoba nakwizinto esizidiscussayo njengoba sisodwa kanje izinto ezithinta nina ezenziwa yini mhlambe ngabe sikhuluma kuyiphutha kuyiplatform yakho kubuya uzothi ayi mtshali leya mina ngiyazi kanje ngifisa ukuyichaza uyabo whereby sidinga abantu aba-experienced kulento yama-influence ukuthi ngake ngaba kwake kwathi ngelinye ilanga noma thina siyisebenza kanje also kwabona abahleli bemcimbi ukuthi ayi nazi nasiqambela amanga mtshali nojama lavana yazi ukuthi kuyanto asiyenzi thina into i-platform yokuzochaza ngoba khona into ethi amanga achaziwa alehlula iqiniso lingachaziwa injalo mntanami izonikeza nabafana nabanye abantu njengathi abasafuna ukwazi kakhulu ngalezi zinto zokuhleka emcimbi ngizothi noku-advertiser ngawo ama-influencers khona nje umzali onomntwana ambonayo ukuthi uyafisa ukungena lo mkhakha kodwa uyamvimba ngoba akanalo ulwazi oluphelele ukuthi ubungozi mangimdedela lo muntu eyokwenza lento uphephe kangakanani siyayidinga leyo nto mntanami kakhulu ukuthi abantu abaziwayo ngokuzenza into ezifana lezi bevele bezichaze ukuthi zisebenza kanje ubuhle yebo i-internet nobungozi bayo kodwa ke buka kangakanani ubungozi bakhona and kuzanywa kangakanani ukuthi bugwemeke ubungozi bayo uyayibona lonto indaba izala indaba ngani zakwethu uma ngabe singaqhubeka nokuxoxa noma sinake kona kungashona ilanga kodwa ke nje besifuna ukuthi sithi hlephu lapho nalapho siyithimba le influencers spotlight bekuyilapho nje sisika sibheka sijeqeza nathi la sike sibone khona nala sike sibe khona ngoba ke nathi sibabhema phela siyagudla ngithi uyazazi siyagudla mfowethu ungakhohlwa umbukeli lapho ekhaya ukucofoza usubscribe lapho usilandele ngoba ke sizolokhu nje sikuphathele siqhubeka bazofika lawo zakwethu bezositshena nabo bezokha ngokwabo sinezimenywa nawe ngelinye ilanga uzobukhona lapha ekhaya ngoba sathi si-influencers spotlight sikhonela ukuveza osaziwayo bakusasa abangakaziwa lapho siyothi mengabe sowukhulile ukhombe emumva ukuthi ikhaya lami engaqhuma kulona lapha sokujabulela kakhulu sinikeze umhlaba abantu abasha uyazi ave kumnandi ukuthi uthi uhle lapha emakhaya le emakhaya uthi makuvela lapha ku-TV kuthiwa hey nawu bawuthi hayi kabi yami la ngithi iyangazi ngayidonsa ngefoni manje ngithi hey kama kahle mfowethu ngisho kungathiwa sikhulise umuntu wazofika ezingeni laphesheya uSewu-Trevor Noah but siyohlala sithi intwana yami inkabe yethu lana siyayazi anconye le phezulu athi ngisuka le komtshali ileyo nto esikhonela yona ukuthi esapheka kulo kwaphuma lento uzani kimi sengiyahamba ke manje ngumfo waGuduza sitimela samalahle madoda umfo waphutha aziphasele ngiyahamba ngithatha amasaka ami nemithwadlana yami ngibheke le eJimmiston la ngifihla khona ikhanda kodwa ekhaya kule yabenza seshutha mpunga eJolvet ngomkaka abahuphe mina kukho mnumzane asabe ngaya bafowethu bekumnandi sisonke siyavalelisa kodwa ke sisezaphinda sivele ngelinye ilanga mawulandela loluhlelo le spotlight influencers spotlight neGuduza TV uzokuthola konke lapha mfethu siyavalelisa awungumfokana ozulaza ayithola wayithola nasemadini eThekwini andumfokazi ondiphetile izintambo khona lapha kwelakithi madoda hayi izophinda ibonana ngelinye ilanga bafowethu ngiyavalelisa bekumnandi sisonke sehle njengesicabucabu bhasi
Azi mntanami.